dasine mzungu alafu ulemevu wa hatu si wa Komoro tunambe mzungu manzani watu mzungu notre premier partenaire oui partenaire izo pia zutindabo shayuke tuzia ya ukaya rivandike sisi wana wa Komoro zi haki za nchi ya hatu ngono mashababu ya mada wana wakati kao zi haki zitimu harmo nchi ya hatu ushababu ngojo kando donc leo ya solution ngiyo ya ukaya randiso haraya misanda ya ndrabo ya kiankiba akayo de rien fonceo yo de renda una de ila ukaya nguri hadayo ya kanguri fanyilo misanda na wale misanda ila ngari chini mfaraka au kangu juo ukaya engem misanda wa mfaransa de santi jokari batsa uhahala mungu ono kakabja paru kantini amadi makatiana yaboke tula dimu mru governanti ya kubali ukaya wazungu wala ngwaritsa hondo mujema ila dimu rifute mikataba madeli Maurice akayafanya Maurice buyaona ukaya harenge independence mahame ngona mengo katushida ya avance hazia mikataba ya misanda ya hene mgereza ni Faransa donc yule akachongeza wa Dewson dabuka wawaza hezemfuza hao warjufa hanza garjomba kagarjo tabia shahaina wakati ka hani mkomori nguju ukaya kana unyanshi kakajadisa yabudu katonda uswa shay yabili da ila ukaya wanruwa haraye imahadisi ya ntinanti ya hisa yani umshirikiano rifuto wanruwa internationalize c'est-à-dire on doit internationaliser et yabonga monde de OK merci